Shubor nakaslem jong unongsan hima. Ki nongelam badukhat jong kah Nyotrep Youth Council hapo kajingelam uba Isaac W Basayamot mentakasi hila penlong ya kajing talasi ya ki mender haringkat ki pulet katanat infiltration ha ka kerdap talasi mender kabadon habar nihat ha kani kasi layo I baki tu ki mender ki bamdon ya ki kot kisla ki babiang labatha bakin hab bannet phai biang shaka jaka ka bakiwan katba ya ki tu ki babiang ya ki kot kisla la sha bakin rong shaka jilla batkin let shaki jaka ki bakithmu ha kani gajing talasi mentakasngi lawan banedon ringkat langru da uba Francis G Maulong u vice president jongka HYC Sengkme uba John Lingdo u chief organizing secretary lembat kiwe de kinong ilam bat kidikhot naga Sengkme bat naga Ribhoi district habakran chikila pathai kubor uba Francis G Maulong uloong baka jingmi jongka seng bantalasi eki mender ha kate ka kherdop kabadon habar nihat kade hadin bakaladon ka jingbe jongka jilla Assam eki mender ki basa abian kabalabu jingma ya ka jilla bakite ki mender kila ban wanrung shaka jilla Meghalaya ban re tengen bat buhai shnong uloong ru baka seng hi nakapor shakapor ka jupenlong ya ka jing khanra mender Henry ha kani ka kanti ka jing shimkhia ka de halor ka jing room ka thap jong ki poiwer na ka jilla Assam namar kumbalong menta ka jilla kamdon ne pentre kam satya ki an ki kanun ki babiang bante la kam ya ka jing rong jing mi jong ki mender da ka babin rap baka seng ka pelong ya kani ka jing pet ngor bat talasi hakeleng karilum khasi jantia bat omtang Haribhoi district ulai thu ru baka seng kan beteng ya kani ka jing talasi mender hadu ishtayo ganthi bat met bat sngi nadu mentakasi uba Francis ulai thu ba kabasngausi kalong baka jinglap ka seng mentakasi layo babon na ki mender ki bawan rung sha ka jilla na Assam kim dadan watang ya ka epek ru ban pinshisha baki de kinong India bat pen pawru ka jing songkhya ka bajur halor ka jing mi jong ki breu lakum ki tet hakathan bernihat ban pen register labor card ya ki mender da ka ba ongru ba halor ka ni ka benta ka seng kansa kendu ye ki bor badekhmi banyakren bat banya ther halor ka ni ka benta shu uba Francis ulo ongru babon na ki mender ki bawan rung ha ga jilla ki shupin I da kita ki acknowledgement slip ha ka ba ka seng na do ki por ki bomenshwa kala da ban kranshai ba kita ki acknowledgement slip kimdei satya ki kot ki babiang ban pediang ye ki mender bakin yo rong shaka jilla bat ki dei tang jing shim kabu jong ki mender ban yo rong sok shaka jilla Nyotrep Youth Council HYC Central Body ringkat hajinya dalam jong kini di circle kiba nani nopo bernihat saya sien pat minta kasih iwan adi kerja ani nopo bernihat apa nakalang kasih nakapur dia itu dia berjurung sini jong kini di beri penapa hamtamnya kini hamtam hakani kapur komentar ini ya kai kaba nakalang jong ka Sarkar Assam kala kenra ya diberi bersong daa itu ya po jela Assam ke kum na liang kaseng din bagila yo iba na kalyang do ka Sarkar Assam kala kenra yung kininder but kawai ka
kajima kalong ba ya kani gajak dulu ni kalong ba kani gajaka ka bajantam ya kini ki kuiwer ki ba sabe nak sinako asam ya dia halo ka kanung ba di sawan diang saisien ba ni ignore harikat jadi ya trailang bat ini di kulit nani po ka pelihat interpretation but kumba kalong ni iru ba nakaliang kesorta adu menta kampat simna petri kam ya kanu kaan keban perking ya kan gajuan rung ini juga begitu di mendia anu ko barung polisi kelar ini saya adu kanurun ba hasil ban nakaliang kasai buan minta kasmi bat andai tang minta kasmi kini ka cuman ban pekno ini ban pek perman ya kani ka jurung ini do beri benabar kani teng mentah sitayo kerji bat sini bat ni bat kamdei tang hangani aku berni bat nakaliang kaseng hari ka kerji dalam bat komsu ila IT hagi dekat yang di distrik Fair nakaliang yung ka kita kaya ibu boy ante aku rata ciraru nakaliang di dekat kan up ante nakaliang yung west kasil southwest kasil ba no tay sa po ribuhay semi ribuhay mingir idon kidukat kibay up ban pek perman ya kadiga jurung jingmi badai halak kanang rem ni sawan ha kadiga step minta ba kadiga sini minta kumbalong mata PE ketika rukum checking ki wei kumbang ngilap ba ni sakhi ha kadiga jingwan gejungi kawang taksi ka dai gaju i ka jing ka ba ni ngilap namar ba kawai galong ba kamdon katakaan ko perking bat kawai galong ba ngi ba ha kajing kala ka jing pek perman gejungi ni isaki bangilap ba mentakas ni babun ba kini ki diberi di bawah nang kina po jela asam di buan kiyo sanis ko jela ka jingi kimdan ngatang ya ka epic ke jongki ban pisya bagi kita kinong India ban kawai galong ka ba ngiru ni skokya do tata nomor ba dan sa kini ki diberi ki ba lalong kum kitit kini ki dukan hang ni po kan berni ki ba sim ya kani ka bentah ka ban penregister ya kini ki labor card ya kaban nakaliang kaseng sa simkia kaban ya kenduk ya keluar badi pek alo kani ka bentah nomor kung mangilap bat isaki ba bawan bandrong sanis ka jela ka jungiru babuan ru kita khar ki ba pri da kata acknowledgement slip ya ka ba nakaliang kaseng hakipor ibadak ladaban krensai ba wat tang itu acknowledgement slip kampat day kata ka registration ka ba keladap ban register la ni ka ba la tikna bakin la ban tre bat oi ka jing kalong bangi hakani ka acknowledgement slip kalong ba kim sundan ya kata jaka bakin tre ki kani ka pensubajur ini kalong bagini kita har kisusna lakasna tang ban yorung sya kani ka jela ka jungi ya kani ka bentai na kalyang kaseng hakini kinjak sini sa simkia ha ka bangin ya kendu ya ki gor jong ka labor department ha ka bangin sa ya simkia ban ya kani ka bentai